Merengetano irane ya AANA ni thirite KUTHIKURWA nindi mwithone iyo SHAKAHOLA na ukinyithia MIIRI ire onde nindi thirite ikunurawa kaomba ire kwirikana nindi iumanitie na Atumiria nturutua kuma Malindi Paul Mackenzie na MIIRI nindi nikinyite 59 Rwairo anyirwa kurungamira sinema na mitugo niyo KFCB ni thirite kita Mukaana Kiri AUNJIA ba URONGO baranindi bethirite bakiunja kia manto ya URONGO na kinya kutuma antu bakabweria manto kiutatina walo bariwe gambara Mackenzie rikidari kembirari mweri wa 6 kuruki bethirite nindi bakirita Mukaana Kiri Kenya batige gutambia video itienjana ndio kulukira mitandao bakiora akawatikana akayukirwe tagarere rito rya kiwatho mwandikitonde to Bonfils Mongera na kulikithia na MIIRI anto bange batano nabo bonde barania na banini ni umburi ntukwena na ukindire MIIRI onde mwankira na ndi 95 ahamu anto 40 na wibonoketo kumakire tukumo mwanya tokethaka yiki na kwithiro bakiugyango kire cibitari mwanya iri kwiritie kenda kwithiro bakiamukira motungata jogi bobo mwiri kenene nakyo na nyege korigaria kiri bamwe promita kwithira bakiono kwa nimukitho cibitari ne ibakuye kono bakira mabitha bokaria babarekerie bacoke kethakene kairi kenda bombotima na njeso wao. Jane, ombi lako kwa polisi ni gani? Ombi langu ni achiliwe nirudi kwenye mtoto. Hauoni kwamba ukirudi kule unahatarisha maisha? Sababu ni kitu yenye nimezoea kufunga na shuka. Sasa sioni kama nahatarisha maisha yangu. Mackenzie Ndenge noendrete kwithurerigirwa rumande eterete thitango arathirikari nio endrete na gucona no koje mono kibara bonoketwe kenomba kwithure murugurire gamba riatirekerwa nteto ejenio eretigite nini nthe ugurinya kumikira ririe nyingi nenya gutumira babangi bamiarietwa movia ora SHAKAHOLA ni thirito ikiariri babangi arainya ntukwena kirikaro kia bunge seneta bamikariririe obubwega na kuga mothe jabatere kwithira jagikirwa gutigira Pastor Arongo ibocwango winge kuthithia. And I want to categorically urge us as Kenyans to stop with immediate effect addressing this man called Mackenzie as a pastor. Na Mheshimiwa Spika, ukifuatilia kwa ndani huyu mhubiri amefanya vitendo ambao ni vya kiunyama. If you have ever promised prosperity without work, you are one of the people who have encouraged the growth of people like SHAKAHOLA massacre. Hatua inapaswa ichukuliwe, hatua kali zidi ya gaidi huyu Bwana Spika ambaye anaitwa Paul Mackenzie. Noku kinyakire mbundi kuchunga mbicha na michibia kona KFCB borotereta pasta barabati gina bena tabia ya Mackenzie Ndenge. We've taken measures where a video is involved. If it's a church and you are radicalizing people through oral means, the other agencies of government will deal with you. But if there is a film that you are making for distribution, you will need a license. And it must be classified. And it is on the basis of these two violations that the preacher was taken to court. His case is still in the courts. It's coming for hearing in June. Nke reporter Antosharu TV kumaja kengine kineke mshimusha Nairobi mbita Bonfils Mongera.